santai menuju Bandar Aceh dan Medan karena kan musimnya surut. Kita lagi jalan apa? Santai. Tujuh empat. Tahun Bireuen ke 20. Oh, sorry 20. Santai menuju Bandar Aceh dan Medan karena kan musimnya surut. Aceh Aceh. Dari jam 8 sampai jam 5 pagi lagi. Magic people. Ya. Yang jangan tangan. Jangan. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, it's unbelievable. The palm trees waiting for the summer. No, there's nowhere to go. Lalu